Tuni ahi Hindu ho thu history a Sri Lanka to India ge ka a Ram Setu kiti movie a anatho tu kum 2022 kuma release pan he thu he kahin sei tin ahi he movie he 2019 a shooting anaki bol chai he tan hinla covid lockdown je in 2022 kuma bo release ahi bem tv video hin na bonun chibai kahin bole ASI archaeologist Dr. Aryan Kulsresta hi man of fact ahin chule thil kiti hi approve lo ata san lo hi chule thil khat proof ki bol thelo kiti chu ata san him pon Afghanistan na Bamia na Budhalim ki simlin ta hot Taliban gal gu bol hon boma associate zone 2007 na chun research bol ding in ache in go lui ta chule go man tam ta hol ta in hi Zawin hapta khat Zawin Archaeological Society of India ASI director khat hetan he hinla he chelai ta chun politics achi chu Ram Setu Sri Lanka le India ke ka asong Ramayan khanga Ramin wadar sipai chule Hanuman te ho to sita Lanka aga hu do na diwa song ki sep hlung khu man made he pon natural phenomenon ahi bovi tin Supreme Court na leche Ram Setu hi su sit na tui kong lampi sim ding ati vin hi he Ram Setu hi aketan thla a kong lampi akisim le Sri Lanka langa gavel kola kong tol angai tapon shortcut chule thau le phat zong kong dinga lut hlom ding a hi 18 kon khat chun court na petition accept tawin he he su sit na ding ago ho hon khat cho movin hinla he Ram Setu su sit ding adeilo ho zong umin court in akini lun he Ram Setu hol chi dingin Dr. Aryan hin appointment hin mutan Aryan zong mission hin netan Ram Setu hol pantan he Aryan hin a hol da na he Ram Setu noya song hole coral zo se rock sample ala homin a hol chit le azone in floating rock zong amu in he zong chu a hola song chu kum sang sagi masang a hi 18 alang khana evet le Lord Sri Ram Thusim zong kum sang sagi masang a hi in he man made a hi natural phenomenon a hi poi ati le company ho chun Ram Setu hi mihim sim a hi poi ati di hamtia agel wangun agel lo lang bewa ahung hi phanin plan murder abolun hinla wang phat ta in aloi ni to Sri Lanka tourist guide khanin ahu do in Sri Lanka lut tawin hi Sri Lanka zong chun wanted lisin akoi kinun hinla aman khathei powin azona penin Ram Khanglaya Trikut Mall chule Golden Lanka chule amuna Hanumanin mol hin do ma hampalo kizen na ki mangjong chu amutawin hi court verdict ni kho hlungtan amial mahowin chopara ahung manun abonwa apoyun hinla lamka in tourist guide pa chu chopara konin achom thlatai chopper sunga ho akidel kinun akhon na in chopper akisu si nun tuipi pang apo hlatawin hichun akisukha alem nen a hitawe Ariante ho zong ki ngai si hlewin tu ni Supreme Court no verdict ni kho hetan itiba irun diu hitam witness ipo ho hi vet sa lo wa hle Ram Setu hi su se dinga athu kitan ding hetai tivin hin la chopper hin pui ho khanin plane khat ala pe in Supreme Court ahung thung thein he Aryan in zong proof se pilunin explain a boltan court in azona in thu hin tan he Ram Setu hi Sri Ram khanga a hi eti evidence movie chun koiman asu se thelo ding ti in aphong hlatai hi movie sunga hi head by lam ding thu ho bo ka hin se hin thu khan khat hi religious chom ho dinga ngai ma zong ding a hin hi a achom langa ka hin se he mi hem dinga ho le bi ta san chom khat ta san na zong chu mu sit ding a hi poi aji chu eima pathian aki poi koi man thu tan da hen na comments ngei ta hole na ngai lut nau je in ka kipa na sim zo lo ka hin phonge video hung kiting le ki mi to kit taute hi chika adinga chun na bonun mangpha